chakiro mbalenga aho tabanga stadium tebo isa kwa wachuma wa wimukia mabo. Asante sana. Asante sana. Taiwana ni mbalenga mukina one more chance on the place of that and to target stadium weyo just carry up your hand. Onye to target yaga you just carry up your hand. Hakuna. Oh no. Do not look for excuse for dispute. Ona naibura barai mogo kwana kabisa nga bande bali batatageti nga naende bali mutatageti naende bali mogo pinga. Lakini nabo riswali asobo sebo masangerekano oyori president Kristo na imokianga amabako bali mutatageti. Hakuna mtu ameinua mkono. So wana MCA kama kukwana, do not divide people. Kama anje. Moko beko mustari. Where there is no dispute, and this is authority. Umuntu beko rampinga ega akoro kwa Steve Oposo. Ekagala emiaka yonsi yesukuru nebitira byo kwa akoro tayendoki. So we understand where problems begin. Problem teyo asabantu wamawawa. Kindly understand that. And that is why nanche tena we can participate. One corona igwe tena kwa nilo mo minister na kwa nilo na Ben nika understand na aganto gake mukawene tekorosi watu lakini ganta kuo temineti na bantu bari baro kwa stadium de kwa ndoki. Yes. Omoyo minto from National Land Commission no bisi nene ikanturi engima. Ebwati chibesa chiruete buna araiga paka indi anoshe ni mogokora. So to chaka gukwana establish whether aiga seituma wagwa abantu bari bagukana stadium techo. Ikiagara utari ngoro, I am going to ask for the third time. Imukianga mabako mwishtiwarole bali mutatageti stadium mawawa. Hakuna. One de tuacha. Toko solina ki ngayewe chaka kuigi kerua nande ngayewe kore ndogo. Ngaito wanja ete akini etiga. Tokore to bukima nyomba. Otebe ngaruto kore taro bukima ero. Kumanya kumuka wabulabande batatu basebana batena. Na inu kara yenda uchitiri sa bukima ego bukima bura aswa nyomba. So na kiekyo I have understood there is no dispute at all. Again to Babo Samueli, Bambi gete nyombaria, Babo Martini, Babo abantu bam karansetie komboria. Na according to law. And nobody take a level to law, think kumanya kusupport na onye Ruto if he is not right. Ikijana na machikari ikire getabali iga nonyaye nkoso ome iwo witaba. So ekaba boli to ikaranza amaria tuanchana lori to igure. Na ende tugakira na kisimi tugateba tigali lolio. Tukole public participation. Elinde to iguna ki obutienyo mwate wogata stadium wego chaka National Land Commission ya toilet report nebwate egetie ke mwate abanga okiarenge mugaka ubonyo nalega wako bonyo taliga ngane roto historia eri enkoro ngegetie kenki abwate chieka chisa iniko mine abantu naende bagakore public participation bagatebatiga tobeke special school naende bakabeka naende nyibwete yambale baba tana nkwa baonere ti umugondo gusima atari gusitari ya ne council eriende bataba bale na chekere egeti ya gusima council ibaitere bago tamera mota taria igaba mami tukuruma wagwa naende by the way tani ngukwana buna mwakili obo wakili yanko ile TV I am capable. Njango baligereria abantu bosi mbai manyetega igabasadi mu mwaka betu eriga. So amari maria serikali yaete abantu
bono nyarebe na ayekarwa karagenda guchimaego ekaro gukima buchi bukendo manya baragendo. That is a question. A question nanto the stadium does not arise. Tafadhali musigawe watu kwa sababu kila mtu anataka stadium. Hivyo Bwana Waziri, when we start to talk kindly tinategereire team ya baria bagoteba ina ntosukigwe alafu naende ndete mumanya iga mubabororo pi aseki stadium we apart from Kenya igegoteneruna abantu bande bakorukwa FIFA Football Federation n'abantu bari bande bakurukunga marathon associations of the world baise kotegerera mano komonyanga umuchando nora stadium ekorukwesa nige no agacha ebirogo erumbiri ebirogo eribukubi mbagocha yorako ye suspend ase myaka gitu so to baisa wake kubana no manyete intutu tale stadium manyamota itikwagendo ge manye serikali eri nene se kotegerera ngintu keri muntu namba wetyo monuga ngamu kumanya buna ego chakoro next year. Be very worried and careful kero muntu na tagete stadium. The question ni bante ebe timboli no mbwate memorandum ben go kwande. Where is the 11 acres chama wawa? Once you answer question yeyo omaya goche lya kabere tokonye information ni yes serikali buna stadium yekorekana na endimune gochakora ndoge. Na hiyo ni haki. Hiyo ni haki. Article nere constitution yekoropa article 35. Na bako tayo okoboria public information wakora ndoge. Kwa sababu kama hakuna siri uwezi ficha, si ndio? Gona basabire moro ragwatanne kana konde ende karomore unabona muri gana abantu abanne muri abana mubwate chimba cyene bonsi bali ko ende nseme bandi bara ko nyore kerenge likaya kukwana ga nendo kwana. So I think asaya kwa ngaini sana urubu wakijyo itokurwa oma yete bana shibatirega urwari gitarari urumnandi gerete toja twakira tigato tebingane amna kiago tigokokonya na ende to make sure n'abantu bari conversation na boko mana kitoka yoro mitoma wa unabakonde rimwe mure nataka gutenenese ngencho yokoborio bosene tate bana nango chatulita karonere gasi rinde insibe abantu ba akubaibera para baibi lakini nataka correct ikera ncheti ndina haja kubwata umuntu kumuirarari echera oyo oboso Steve igare senior ese practice and member onde o kuralo Kenya Law Society of Kenya nalega igatutara recognize Law Society of Kenya. Okay, asante. So nalengo masao moke akure law school na recogenda obisi ya Steve tamaite na kentunge na rekuryo ase abawakiri abwate wono na mumanyita tara manyangu tanga na kelonta getina incheko utika ko momusai wono tamanyitina na kina mumanyita na kina ale kuchina so he's my senior. So ekero obosa chete bagakoro mukutano igana ndugu ya ituben mete mwana rekoro kwa mheshimiwa lakini bono roche bunole brother ga toto hukoroka buna ben. So the first thing ikero mugaka iganso metinga i tuara mangana lenga atatu don't be too much nkamubolia umheshimiwa oboso na igule ngwa ichama wawa na inde mwatete bokoria abantu bamanye stadium ikera na igwete no bale na inde ngaimukie simi ngakwanera no yo minto ben nkamuboli what is the issue akangeresa buya tukaiwana na inkamanyana dispute teyo asokwa gache stadium ya mawawa ndio iwana ine there is no dispute
oro tigambo uri swali elimo elinde krona uri swali elio to chakiro